Kako isjeći meso, a da se ne raspadne? To je jedno od najčešćih pitanja koje dobijam. Ljudi me pitaju kako da isječemo pečeno meso, pogotovo rolovano meso, a da se ne raspadne. Pa tajna je o tome da meso pripremite 24 sata unaprijed, to jest ispečete ga 24 sata unaprijed, meso ispečete, zatim ohladite, stavite u frižider barem 12 do 20 sati i onda kada se meso stegne, vi veoma lako možete da isječete meso da se ne raspadne. Evo ovdje ja sječem sada rolovano punjeno pileće pečenje, punjeno je sa šunkom i sirom i ovo je veoma dobro ohlađeno, stegnulo se i ja veoma lako mogu da isječem komade. Da je toplo, nema šanse da bi isjekao, a da se ne raspadne. Kada isječemo pečenje, poslužimo u pleh ili u tavu, prelijemo sa sosom, podgrijemo i zatim serviramo uz prilog po želji. Eto, u suštini veoma jednostavno, samo trebate pečenje da ispečete barem 12 ili najbolje 24 sata unaprijed. Prijatno!